Manning Joe. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Sa bali man na drama tintay pinauluan. Naarem alakaan. Ay na, nagmayagayam ka na silpuna. Tado ti amo mababae. Ay na, naglalapsap na pa'y. Pauna yan. Ay nawaw atal talaga. Ay, imbaglagi din tensuruan nagjay apok ngagpisbok. Ay nawaw manan. Nagdakon mo na tuyan nga bulkan ayos na. Wah, una yan. Lolo, ag-Facebook kayo manan. Di yun sapayan, may batanta silpon nyo. Nakasuro kayo lang ag-Facebook. Pumanakpak matan tapos yaw. Huwa! Mayat gayam sa adda Facebook na apok. Huwa! Adda ti liwliwa ati mata. Kanay na, kaslanak pa nga umubeng no adda ti makitkitak nga bulkan apok. Nga nagabay. Huwa! Aniya? Wan apok. Kaanakan, kita man nito ti Facebook ko nga babae. No, napintas mo't lang. Anya? Unay kayo nang kala. Mahilig kayo palagayam ti babae. Itikas tangatawan niyaw nang kala. Ha! Siyempre, kaanakan. Ano pa ilang tatiwak dita abaak? May sakaditan kaanakan. Anya? Ne, apay nga dita nagsturungan manan ti saritaan nyo kayang kal? Huwa! Ay ka talaga bang? Nga baak ka pa ilang kaanakan. At iwan ka pa ilang nga agtiksmit. Nga orilak lakaya kaun. Aniya? Hadaanan, gagayam tituloy na. Ti drama nga napaulwan. Naarang alakan.